Fatalo fatu i le paia ma le malo si tatu atu nuu le nei tūlao le aso. Tatu pulukalama masani a nei o Saili le Atamai. O lo ilalo lo vaenga le tatu kolisi tu faatasi ia apia full prestene e le sunga fo mai a Rose Vaughn makaipi pato. Tula manua o paia ma malu o le aleo ia se upo le au auna. Ai tau no fa apia atu. Ia malo so i fua maua. Whaftai vi si le vi inga mal whaftai le atua. I launa alofa malona ngā lea i tātou ia so malawa. Wa tālo fatu tina matama mātua lo nofu mai whale. Ia ma matamata mai pulo kalama i le fiafi. O neila fiafi po i le tūlao le aso. Fia lava le anganga ua maua se awa noa wha oro. E o asiasi mai e foi polo kalama matango fie mataua i nei tato polisi tu whaatasi. O le polo kalama lea o le ofisa o onga masuesuenga Samoa. Le o le Samoan Studies. O le a tu atu la le awa noa i le sunga ya mango. Se ona amata mai le tato whaatata noanga foi nei polo kalama taua man matango fie i nei tato polisi. Awai ele umistato temi ia ai tu atu le awa noa ia li matama ita mawhatua nei se i lato tatala noa mai fo i polo kalama ma e olo o sauni uni ma awatu i tua i tato whanau ia ai mese fo i tangata o si tato watu no ia malo lava so i fua maua lau suna mamu pia i le te pose lilo i to sila mai amrik Samoa i le sunga ia moli le manu ta ai ia o ia lava ia lava ia i polo kalama fo i sosoani atu fo i polo kalama atu tuila ma manua ia e whapea fo il faltua nei ia tamari ai se tau temi ia ona tantana no atu leo lato ia mata o atu po atu ma lato ngaluenga lo fai i tutonu o le tato polo kalama ia malo so fo maua se mana ia ula nei nei polo kalama se o pela me ia la tano fo atu ia se sa no ia i lo sunga fo i tato polo kalama fo i ina i tato Samoan Studies ia ale nanga maulunga ia nei vai ma la so aftai atu aftai le no fo le tu o tato ma un rio no tato fe ia na fo ua fo le malo le tu le sa ronga fa tu ia fatim ia le fo tu le fo le fa tu ina ma le fa la ringa o tato ko kala nei ia fa lo u le ma fo ta mo le ta po ina si ona fa ton na fa sia ia ono se sa fa o dila o le nei ofisa whātau waa. Ia mo ni tangata whātau waa lo ngā lua e tau tua le whina ngā lo o le lau ua man tātou pāo. Ia me se fōi ia tāpo e ngā le tunuu. Ia ngā lia i fōi ngā le suatu le sunga le so o kula whitale ngā whakawhata. Ma se fōi ia le whaitua le sunga ia tuka siva ma le sunga ia te soa. Ia e ele manatu e le toa. Ia osa whamitalanga i pa ia ma o mago. O le tunuu mai ai le tāsau e se ia pa ia papa ni ia lena ia ai ole nita au ma le fita fa ko mai sa mo ia ole na o ta o e fa tu e fa ti o official de o official o ma so sa mo al ta to ko sto tas ia telele le au ama le Maltautua o whaion na ausia e tātou ofisa talo mai le tau sa na bua fi man fitu le whawai ai le ofisa ni matuto atasi e whai mo le Samoan Studies Institute po le ofisa o mama susu Samoan Kolistu Whatasi le ala pe o na sawa ia se i o mai nao e le taimi nei ma ola ma whaatukula ia pia ia mai whaaftai ai le tua o nganga nei ma ngā nuenga ma noa e le o moa ia mai e lani lo ia ala tatu fai me fa solo ia tu atula mo nei o le fio me atu pasi o ia le ro na forma fa li uma ma fa ngana ia a me sei o le tatu ngana le ngana pe ta ia po le ngana pe ta ia fu ia na sa o ia na tu atula le mo le to fa ia fa fata
ia o ia leo no fai ma fonga le tātou ofisa le vai fa fonga le vai tonu ia o ngā lu fai le tātou ofisa ia ono o mai lona ia leo noa i le sunga ia tapusoa ia o le aia ngafa ma le tasi leo o asosi tā ua o le tātou ofisa le aia wha no o le asosi tangata o ngā mo le whasa le le pe o na silsila mo le mau fo nisi tangata o le atunu mai o lo whafonga ia nei foi sosoano whana o le atunu o utuwai sa ili le pokusala mau nei tatula mua ia a o se tala tula na whatima il whatula nganga whatau sosoani atu i lau tatuna au ia o le whanasoro ai ia tatu pokala ia tu sa i ma whatula nganga lea no tala noto i ma whaano alo ma lo lava sa no ai lo sunga mamo ia te sauna tu patulo lea manoa il faltua ia tamari se ona saunoa mai foi i lana ia foi ngā nuenga tāua o lo whaia i tutonu o tatu polokalang. Ia, aftaima la no, vai ani na la to faltua ia patima, o le fonga le tatu polokalang, te whaatalo whaatu, i le whaafonga mai la tunu, fia la wasini o lau mei tatu whaasara lau. Ia, o nau whailo atu o te paisiva ta mai mo tau shan. O le fasili le natu ina mai pala o nela fai polisi te fatasi dala na benga le fai Tele na benga le fatua nei o le mea le i ofisa nei e hui le o mai o hiu ia ngā ruenga tangata ia tano atua am fai no fa pe atu fa fonga la tulu o le ofisa Samoan studies e fai uma e tangata me uma everything must go what at the officers ngā lue fatasi ngā lue fatasi e le fai na tu to atasi si ai se ha Lea ngai tēne ngā runga o mai mana o mewsa soane lesi mali to sok tau au. Ia ala tala noa tu pēr i whaaliunga e hui ino ngā runga mai mātou. O le ngā runga whaaliunga ma whawinga. Whaaliunga translate o le whawinga la interpret. Ngā runga le tata ofisa o whai. I lalo le manu lau tia Kristo whaatasi. O lo iahi au nanga i e au ngā mo le ngāta Kristo whaatasi. A o le atunu. Lo ona foi lo fai ma tautua tata officer i le malo NGOs o tanga pala tunga tuma oti o atunu wa mau o lo mo mai tatu ngā ruenga mai o te mele ngā ruenga so i le ngā ruenga mai o Yale University na ua tala iaio it's an honor os fa on yanga mo mātou e ta o toi fa le translating o se Kusala te me nei o le back translation ma toi ilo se ngā luenga o whaisis o le silea vang upo vang ngana whaaliunga o le back translate it's one of the jargons of translation wa au mai ngā luenga i o le amato la tu su enga whaia sina umi it's been a struggle too at times whaia sina umi o le mea la whaia mato toi ilo whaasa moa le sangat listen na vaenga you either translate sao e melinga luenga fa liure pe a mesinga luenga uma faces na toi ilo le ma toi ai le officer kolas tu la mo ye ona failos fotua a faio le a fai na umia ona avero fotua ma e sui upu ia pe o le tulanga na le te mine ia le ngata le yeo o le fima sa ile te mi sa mai tu stele fa liure ta officer e le ni polo keti la iti mai le ma natu mai fa le officer o le ngā whaftaile le atua. Ona o le vaenga le pe wha i vaenga ma oti. O lalo le whaaliunga le e mo e fuina i whastupe mai atunu mau e whasoani ia boli ma whainga ngā pokalame. Ia matusine. Matusine. O le ngā luenga whaawinga interpretation le e a whai ia se fono po le alawa mea wala ule mātou ia pe ona ngā e tui ia le tō wha ia mangu. Ona whaila le whaamtalanga al pāwangi pa i lawa lai nanu mai. Ai whaawinga to that officer. So that's the interpretation. Translation is where just tusi. Pe o tūlanga na. O le whaatinoa ngā luenga, a sause ngā luenga i tonu, mo mual whaatonu o na ui melea mātou, whaasino mai lea a whaiwa. E te lese ngā luenga, no winga i te whaitanga te tangwai vai ia. A pe o mātou vaenga lea māsaina i mo whaatonu. A mai ia ona tukula i lunga, whana i lunga le tato puipui, ona ilo le ama toi teu ko las tulanga whasa sau e. Pato atalia le whaatonu, pato a lafo i tangata le na o menga runga, pe o tulanga na e whaatinga ngā renga ia.
Saili le tūlanga o the resources that we use to translate. Ia, nā tō sila fia le tuspa ia na whaaliu mai ngana e Peru, Latina. Ia whaanga fo, i tuspa ia sa a isia tunu peo le ngana tahiti. Ai upu tahiti le whaanga tātou peo o le upu le maa moi. O le upu na mai a tahiti. Le whaanga tātou i matonga, ma isia tunu o le o ngā lue so tau au tātou. I feel that's all this is your best friend when you're translating in our office. Dictionary. Yeah. So no yellow for Filoi, Barati or liver, tas valon sulua. Tas iva tas whatever yet on women. If a pen of this by ear, and lem for it to laugh for it is by ear. This by ear, Matato anyone. On the ring of the office I find. If I see you find it was full far, Matata, it's on 24 disciplines. Na umi se tai le valu tau sanga o fai. Ia, te whape mai into a vali a te rene officer. E whape nā whai ngā rua ngai o tahiti. Noa whai sumalona na maa o tau mai whaatona. Whai loa mai nātou. O lisi lātou lomwhi filo, e se fulu tau sanga o fai. A mea le e tātou, e toa tele tanga te whaamaha. Pero se tūlanga na o tātou ala ngā oaners. Nā tanga ia te tātou tusi office, e tau mo whai ale e SSI. E whaapalangi mo whaasama o tusi. Ioi. A wala ia la tunu. E toa tele o tātou tangata i whawholo o e leo mamulama e ngana Samoa. E le whaiswhati o ngā nāme o wasui la tunu o ia. E mina mia la tunu whaali. O whai te loto i whale. Le i tangata i leo mamulama te le whaasama. Mena e lenta o whai officer. Ia luanga mana e o mori te se whi au. Ia, nā o whai loa tua ngā oa. A te whita noa ti whawhita uli. I lape, whawhita uli ma lape. Whawhita uli. O lo iai te minei se whai tionga i whaalinga upu. Peila na iai le palo ketia le mulu ngā revele au. Atu pulanga ta iala. Sa ngā lua whaatasi ma tātou ofisa. Hei ni se la ofi e fia i mele o Chancellor Ray. O le Chancellor Ray, o le whaaliu sa o le upu i whaamanga. Peila le paketi from packet or budget. Pe o le spoon, pe o TV, pe o whapena. Toa tele la tangata e le o fia ai. Wa vave tele on ala tangu whainga le officer. E ile taime mo o mia i ona no le o whapena. I o lala le afo, e whaavai o nata. E ono sfulu ono tu sul tu spaia. 66 books in the Bible. From the 66, 59 are transliterated. Genesis, Sotole, Tipo, it's all land of Noah. Na o tu si pe o Famasino, Tupu no Whainga Tupu, Fata Oto, Ngaruenga, Faalinga. Those are the only few left. Asamo sa o tatu. O mele o matu tali etu nai whaitionga le so ona whaanga opu no. E ina taime tala whenga ia. But we have to be responsible in transliterating. Ele is on to me pe o te mini o lai o fi sa te whaanga le opu le wolo. Ole wall. Po ai lale ngana la te ole pui ai lo fi la ia pela o opu le kenera. Sai fese whaitionga sa au mai le kenera o le gender. O le whaasamo le i tu ainga. Au le tale le officer. O le tona tusila lo fifi loi tas varona lu. Le upula kenera. Ele o se upula o whau polisi. O le upula I tu tonu. Le tona tusi. E tā ua e officer le mele o le mautali. O le tua a o le matu whatua. Tu ina ia o ka whau oro. Suma ia o ka whau oro. O lana tala lena whamea ta o se mawhata nonga stinga. Ia e mautali. O le tau whenga na officer. We need to do our research. E tau tahala research. A saula fasile tangata. Ai ile mātou tala le whai atu mea lea. E a ngā poi le no mai u. Pe a whaina ua sue. E le no. Ia ona no le u. Pe o se tulanga o tātou. Ia ai mora sila fia. E ta tongi whai tātou. Ia te me le tongi ia. I hui te mena o mia te tō ofisa. Te tongi mai o te pās. Nā o mia lako le whaina o tusi ne whapea. Ia a batu whafo isi tātou atunu. Ia mālama le ai. E tōlo ulo i tō ofisa Tamari. I le ngā luenga te le e tō te whaia. I le tau mai le Ingilisi,
Peritania i le Samoa. Awa e te tau ia oto ona sao ma tonu ia upu nei e ua uma ona translate. But e sao lelo Samoanga i upu ia Peritania ia e whai. Na te ihala i opi ua tau whaadiliu ma le whaasamoa, e tau tutusa mai ma le ingilisi, a ole o le tonu na ole, o te unga le whaasamoa. Ia te aua ia ma lo whaalongolongo atu Samoanga le whatua nei. A ieni upu whape na e te e noa e so se si lava o tatu atunu. E te tau ona mai se upu sa o le whaasamoa, a mai ale e tatu ofisa. Ale e tatu ofisa e o mai iai. O tō o polo fesa o le Tamwhai lau. Ia, ai tō elesi fo, ia, o le whaatonu o le o seisi. O le matoa polo fesa e mea ta ile nangana, ile a fionga ia ai onu. Ai, ma lo lava sau no, ta maui a le atu, mango o le atu o le atu, tonu atu ai. I le sunga ia moni e saunua mai fo'i i nanga ia fo'i ngā luenga matango o fia matawa o lo whai e tato a Samoan Studies. Ma lo lawa soi fua. Ma lo soi fua. Ia, whaftai ua o mai afi i. Ia. Wa lera mwhata jani o palale tono, palale tono o mai aia. Lo whai mai o a o so upu. A so upura no wima so tala. Au ki le whai tata kupu. Au te whai tatala. Te whai tatala i mea lelei. Nā, te whai tatala i le Samoa about Samoan Studies. O lau ke tola au. Ia mai lea ma le lautele, le community. Te alo titi, po fia se mea ono, a batu e au nanga ia matautua le ofisa, e leo o ilo. Le lai whamata pa amai nei. Ministry office al malo, ministry of Talbo, ia ministry for iyo tumot, pilot ayala, na intersection. Ila tu famwe mwele sa pwede polas tu na, ia na jasina matu pa ma ulu mo may lang sili, aula fetala is, walking do temantua tala kita on fire, fetala on matu, blaze yon ni mama, lo fetala is. Ela tu yo, abatu umani mea. Tau tua mau nanga ofisa. Ele se tupe fati no di matu mai after hours. Iyo. Mau tupe. Ia no sau le ofisa. Ia mari le, alo fai talane, le la festa to contract. Iska pram we you at you. Iyo. Ia olis nama to paanga. Is paanga le paanga ne criminal justice. Male vai no le foi sa mali mulo te. Le la ye ti sa TCF. Matunu, le matunu una, lai o le toes. Lo ia nisi o tamantina o le tunu, ngā o le tunu. O le ngā ia whau le, o le ngā luenga. E la fo ila e te ime la tō, e le ilua ini. Siri ofisa wha api tunu polis. Iyo. E fo ila tō wha afonga, i mea ia abatu matu. E le whapila o atu o whape, tauno atu rasi leo maua sau la au mai au. Ande alif sosuan. E fie lola launa, e te sume lai polis. I pasima. O nanga i ale. No se mi voi atu, ina i ta atia lele, pi ora ngana leo sau i tupa. Leanga ua tata matai. E sue le upusau samu. Ia pauna fai usua, ia lesi sosuan. Ia fai me faru pengo lonu, ia o le maari e. E le ilua faru pengo o lalfa. E o mai ia. Di sini sesuatu tu yo ia fufurasua tona onai le sona la hitiana ne ia uma ele aso como se mia tu sai o coisas pu Yo e matua avec toi mais c'est pas amole officiel uma ia le pe masani matu wo tu semestres uma ia sia ia sesuatu ni faya uma ngana male anu tunu wa high school yo atu ni fata sama amam matu wo so ni ya yo faingala na fo ia so fi ropla lesson plan fa o lesson lesson plan na pro teach if so an fa ya o ni yesu fa fa ma fa na ya tu na fo
le mau office aro ia vai vai matele tu la matu susi fa Samoa tu susi ngai fa Samoa o me na mai ko le matu tu io na matu fa sole po la fa fianga a lisi semestre apenas ave au lisi semestre ia male o mana fa ya o fo lo mo miel matu so i matu o fa ile la to professional development ile fingawa oma fa mai ni ngana sa wa ta tu wa tang sa mo matua mo musua e fa ya oma ta miti fa mai ta tu ngana di wan mo fa palan fa Britania le la so so ne office te lo fa ya oma o bala o mai ni ala tu ni ma tu wo le so ni ya la flo mai lo ai o lo mo mi ya te le yo le o ma le i tu ta tu sa on yo lo na lo e foi mala tu ye lesi me lesi outreach your campus lecture sa uni ai tu o favor tu no office ao nta upule amai fa yesu so ngana ye mai la ba ngana le so si tu mi cha o ma le se mu tu ya tabso ye campus lecture la na ya ma le la ngana la ngana ba re tu te ye ta ba ngata la na la ngana e fa ya le tu no police i office i atu abi fa foi le community e mai tu ni la tu tala la na le fa ma le pasamo ke SPS gesto na uma le vale fo mai nen per tuoi a abo sila ia dio ala wa o tana na lima ya session e fa ma malama io e na ta se na buena le wa ave e fa sai lo wa no io e mana ele te fa lo atu sa no a mo pe tele lava ona alu i tua foi e fai e promote le tato Samoan studies mai su e foi le sosoani i meta o se leni a wala tau fa ma yo ingo o nga luenga i tono officer ai lo alu su e me sosoani a wal fi alu la le pa open borders ai ma lo la wa sa se retreat fo ya tem salo lo suma mo le atu watu lo la o to ba ya to 10 minutos tato polo kalama ya sunga ya Ole le ia fa ftai ele lawa mai tu di sa na su yo ta tu fiste ia ola upito la au le ma fa male sa ili linga so e ya awai ole be monia ia fa dima me so ile fa fo ngale tu ole ai ia ile ma fo ile e tu ta linga ta lo le tu ai Elisha fa ino tulanga na pe au na au mai to tono tanto office. Le mo si tele na. Po le ale me nei on mana o mio ni to sia fa mau tano ni. Awe ole ma fu anga wala i ona na le office ne tu pepa ma tu si tala ni. Le na to fo ia le sa uno ia le fiona ia tu ia mau tali le ofisa ia na ngana fai mai e alo no fo ina i alo mo fa na wo ko ai mai se fo ina au fai ta o lai e mo mian tu si e la tu te sa ili ai mo le ana i luma ma le fa le fo o le la tu fo ina ngana ma le ana mu ia e te tomo fo o ta tu lo mo e pena o la una ia pitona au te tomo ofisa o le foto o matu le sipolo ki te tele ofisa le na lo ile sa ili linga ile motu sai mo tele ale la na matu wala ia matamu fai na ia sia uma afio ano mai o se tasi me ta uma na mo ile sa ili linga o le foto ai lo ai le to tele o niso almu fa na o le fiola i nei tutuila mama ia me lava i nei fatsfo e ia foi le afio ana i mo sili i nei sa mo sa e se ai sili se va e la fui tu vai male nai tu sa mo a wai pe se a fu ya wa pe ata wa manu ala to ia fa fo mai ani se fa e pe na of tu ta u fa le sa i o se ma bof ai o le wa o ngale sa i e ta un fe to fa mo ele ia la fo ia ta o sili na to o le tele la i o susu e ngana
E peila ona mātou mo nai whāteitei. Sa mātou whātantal no ai le whionga i le tol whale a tau ili. Le fwoi a vea mto tino le tātou komiti whāfua. I le whinangalo o le fwoi tamā matua i le mo mio na tustusia ia tala nei. Awai ina ia no fwoi le wa au fia me ma nino le matolo vai le whaafunga me le tupo. E le o a ngai le ofisa e sa ili ia tūlanga o whaia, o whaalupenga, o ngafa, e le aila, e le matua i sa tapu le menga sa ili ngane. Pa ole mele a ngai ei o tala tuu o fia whaunga. Ona au maila ia tusi le tala na whaasoa mai e le fo i tua. Ona tau whaila ia ave i le tangata e le artisi o le tatu ofisa. O atalani, mo le whaateitai, pēla o le tala le na whaamatala e le whionga e le tot whale a tauili. Ole alofisa fo ile ai le vasa tui manua mamali toa. Ona au maila ia ona maila le tala na ile artisi. Tusi le artisi le ia seata. Ole atala le na e na te momolia le olo le tala. Awa o se tasi le na mafuanga na i fatino le media. Ina ia momoli le olo le tala nei mo le tangata faitau. Ona whawhawai lea o se ala ngā upu po mua ngana mai tala nei o nisi o talatu. Ona au mailo le whao ngā ia o ngā whanau. Ia, mai o se tasi vāinga tāu ala vai whai wai ia lau whaaso whaamonu le whaatinu. E le o iai se nau o le ofisa nei e whaasau pe whasise se tala. Awai, a olola ina alu le whinau o talatu o le tonu. Ia e tala sua ia le mātou whaatonu ia le whionga ia ai o. A olola na tau vevela. O le whasiri tūpito ala na. Na e ola ia le tepila ni tupu le mea. Awa e le whasiri na. Ia e ke whirau mai langa e ola ia i le kai. Ai o le tāua. O le whaola ola. Ma puti mai tala. Ia mawa wai maa nei e whasuasuani alo ko whanau. Ma e olo ai tau malele mea tunu mau. E whao ngā fo i mō lātou, ma tupulanga o le atunu, o lo whai mai, a o mātu la sao whai ngane, o la e tupulanga, e o mai e whao ngā tusina, o sa o la wha soa. E saolele saunoanga awa, e se le tāua. Tāolele? A tāua mea la le o e unai atua i tangata o si tatua i tō whanau, le o mai kolisi. Tō mo whai i o unai tō whanau, e avele, Samoan studies la. Awa e malamalanga le leia i le amatanga mai o le ang e whaasoa ma me umaru whaia i vesenga i lunga i tato Samoan studies. Ai whawhetai lava i lau sunga ma mo le samroanga e manao lava i le nei a polokalama Saili le Atamai. Ia tamo whai lava ia o mai i tato polokalama nei e tato tatano pe wai tāua. E tāua. Nā sai i fo ele kōwana su kōwana i a talawenga. O le ana ngā saunoanga ngā whai ngā aso. Number 1 e tu i lungo Samoan studies. I le mana na o mālo, mata i tai o mālo. I le ngana. I e lua tato whāna o le ngana. Tim sa titi a uma tato tu le ono ile sai le va Fatima mo le no pe ai o mo ka kai You were hoping that. le mo sa no ia le o mai ona sa no atu le tu fa ya mango me se foi le fune tu pai mo fat ia o ma to official na to fulawa tanga tsa mo pulo ia ora pulo la wa ulo ro pulo te soani pulo umor ba ia sa ne official a faio la macho walo na luengo tau fa liu o la macho wo mo fa liu ia tamar a faio la macho wo e fasinga luengo sue por sai ia motio mo i or to fa ya mango e fa ia luengo sai di ia a fai foi lo fu ni fu fa ngalo official e motio mo fo ia mo di fa tas ia o la le luengo wa o le assistant of researcher la lo te inga sunga ya le to fa ya mango ia o le assistant translator la lo te inga le fiunga ya tupai ia mo te so ani fo ya mo le so o por le officer ia 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 o se ta sino va patino lo via o le pe sa no atu parfatsa o le kalapu le macho officer
o le sa AFAFA, o le SAF, SAFF, o le Students Association for Whaasamoa. Ia o le asosio tangata o ngā mura Whaasamoa. E le whapela na o tamaiti au loo a vewasenga Samoa. E matala i e kalapu o tamaiti umalawa kolisi. E o e lo fia wa o pea mauro tamawhai e una ia le tātou wanga nuu. Ia mai se le tātou Whaasamoa. Nei mwhai una ola pea. Ia o le anganglea te au o le SAF. Ia o le mea mo ia o le ampasa lea o le tātou kolisi. We are the ambassadors of ASCC o a lava mea sa we wala au lia mai tua le tātou kolisi. Po e whainga malo, po isi lava mea. Ia e o lava e tamawhai e tāli ni wala au. Me se te whaalo alo tu ina mai. Ia o se tamawhai ngā tūne tu sai ma le tātou prokalama. Whaftai mo le avanoa. Ia ai misi fo ia siva. Ia best lea. Ia mai Master. E lolo lava e tangata o si tātou atunu o kolistu whaatasi lea a perform le po lea ai o atunu. O ia o Samoan Studies o kasi e matuano no fo mo tangata uma e mai mo ele performance yeah ya matar fero sing Samoan ya o mai wala ai mai tuila manua ya le ala o mono talanoa il fatonu la fionga ia ai ono e o fia ave sa o senga fa Samoa e te ua wa lo foi polo kalama ne ia e tele lava ma fa Samoa o matanga si tatu atunu le la matana ale mo le la mata o fia o te fia tau tala lava pe o to sau noanga e se le mana ia le mama ia o te fi manala ia o la tu besina le ia mo ai foi why I need to learn Samoan more ia te tau lava ona ina tau tala ma falo ya ma o te tau na whaonga pe a whai tatu o polo kalama tuina manua. A le hoa ai atu o man tatu o taimi. Ia le temi mo mua lava e momoli atu ai whaftai tere a vea masui o tatu prestene le sungar fo mai a Rose Farm patu. E momoli atu le whaftai tere lava e lau a fionga whaatonu. A fionga ia ai ono. Mo le whaavanua ina fo i o wale i mata mai ta nei il faltua nei e su mai e tato tu fa ia e fo i mata to tatala no fo i nga wenga le lei o lo fa ia tato officer nga e Samoan Studies ya tinama tama ya le o to fa lo mai ya tau tu na mo o to e fa ia to fa na yo atu ave se me singa na o le i tato kolisi tu fatas le o mamau se mea yo e fa na a whai lava ua iei se upu tutuila ma manua ua le tau tamari i lau whaafonga ia malu a i whale lau whingal. O au whaatima fominale ki o de to whaasa i fua.